Ini semua tilang hagat ma persa ikat cintuk. Ini semua tilang hagat ma persa ya ke cilek siang. Wan kita kebelah ikut ban kersan ya ke voice of the people party. Bak perkat ha kita ke bampak larai. Kadai minta tu kipat ka bagi terlipat ya ke jat mere. Larang yemla minta kanun dan syuk kepor hadirin nampai jumi. Nama kata ngakat ini kita ke bersetai barok. Kemudian sini ronglang sini sport stroke kan tap mer kan ke stroke kan itnat bakas sir kan dalam sisa kabasawa nga kerpa ikini ginongnya kali ya sya bagi tang siminit kanu mulai kenang bagi yo ban perta erau perta ebok haga ni kapon nginde raru ini tigi sini sejauh ban perisa bagi rai bagi dan betah bagi katma persa ega bamsa haga tma persa ega ciduk haga tma persa ega jilek siang naduk betul betul sini haga ni kapon ini pertalang bagi Presiden juga parti kita demi kinalam hangi mengilir peta yang ke syap juga parti kebelong upra ngan peta bak ini pun mabi tipat bak baru hai pra hai pra hai pra to kancam si siempi hai pra hai pra hai pra kumai sibon uplay ventur kuyati iwe paiwe kumai sibon Kebetulan pun ya ibaran ibalang presiden barang mak jangka parti ya itu izin pensai ijongi kapreng jongi paita bagi kermenkan bahwa mati paita pelasuran baro bak hadakat kendai tarik kami nami renti penginam bakla renti show dagoy guma te kebetulan sebon kebetulan sejar mu kami kami tin kalawan. Kita ingin bersama